Mo na toe whatalawhatu sa mola tunu pele nei vai ngō le aso i le soafa manu malo tātou tapo sili langi, tātou tupu sili o Yesu Keriso, e toi whatulima tuai le tautua mle unanga le Global Kingdom TV i le nei fo yaso aso losu matasi o masina lona lima, tau sanga luafe losu ma lima, ia o le whapoponga nei o lau kalame, tautua mle unanga yaso taitasi, ia wale longo puia le ina so tātou atunu i le tala le lei, le thionga le tua, ia wale tātou savlinga whaleanganga. Ai le i tātou loa le niwa ingo le aso, ia o te saunia se talu, ia matai na il tātou whasoa whaleanganga, whaftai tele lo mātou tua, mātou te lafua i atu ia te oele li i le nei taimi, mātou mai fo i le li i whasoa lo finangalo, o lau tuspa ia le li i te awao, ma tā pena i mātou le li i le awala i te finangalo i le tua, i le wala awina wa umane wala awina i mātou, o le talo le li i whamanui e whafunga o mātou tangata, lo watunu, le tino ke viso le tua mātou toi, au lua sila whai lunga o pēu ngonu ngalo le ea le nefo i vaengo le aso anga le lei mai, anganga pa ia, wha atoe oe le tua le ngā ruenga le nei aso, tu maula whau unga i lau au aunga, maise i mātou uma, ta tala talinga wha longo le li, ma ia mātou ngā wa i lau upu, tu mawatu ia te oe le vi inga o na Yesu. Amene, amene. Amen, amen. Ia ele toi tau whailo sa mola tunu pele, le wai sila mai nei vai no le aso ia le ua ma sase lua atu ma le au na le tua sunga i whawhia ngainga ia o le taulanga soifuo ainga no mai kalisia o lo o ngalue fo i sa moa lai tua ngā ruenga ia whawhtai le li nei lau maua fo i se ava no le lei e toi whailoa ia ima mafuta i lana au na mo le atu wha ma loma whawhtai tele au sunga whawhia ngainga keni ia mo le whaamnoina fo o lo taimi ia, lo manatu mai fo i nei tu o tātou misiona ia i whaalau tele pēr fina ngalo le li il mai mo whafonga ne tātou tangata. Ia e mantoe ia le upo le atunu o le whanua mlo mtapu o whanua. E le ia fisilingi o lau sunga pe se mafuanga wai soli i matou lau ele ele. Ia e mai se fo i o se whatu lima mas whatalo fo ele mai mo mai o se tātou atunu o malenga whaaloa. E rele ia mo le whamalo, mo le whaftai, i lau sunga mai mo le whatonu fo o tātou wala ata nei, o le TV o le malo. Amen. Ia malo le tua le malo ni sila, malo le tua ia e o ngā mo ni sila mātunu umo la langi. Ia whaftai, tai lau sunga mai mo le lau sunga fo le whawhingainga mo le awa no tā ua, o whai e ona mo voise awa noe mafuta mai ai tātou ofisa nei. Ia o sia o ingona ua whailo atu sunga al whawhingainga. Ro keni ia tō telefoi tātou e sila fia, ia rungo penga te whailangi. Ia olo o ngā lua i ngā luanga le tua i no whalim whalau niu le akape Christian Ministry. Ia o se ingoa lava ua au mai e le tua e whaingoa ini Ministry. Ia ai olo ia i lava le whaamalu lo ngā lua ai le AOT COS Global. Ia, whatalo whatoi fwoi nei vaenga le na wauli le seo tātou ainga o tupu, ainga whatupu o malo whatupu o le atua. Ia, i au tō sunga i whawhengainga, mo se fwoi au tō whatua o e kānesia, ia, mai se au wōma paanga o le tātou wala ata nei, ia o mwhoi na mau o mai nei vaenga fwoi o le aso. Au ma se lua tō fwoi ma sunga i whatonu, ia, a wā fwoi se vi ingo le, ia, ma se whasua fwoi e, te lo le ua e anga i se whare inga, ia e mane lo anga i mai whare inga nei, whare inga whare anganga, tātou tau mamawham, tau sami ai mea lolo le whale o mole malo le atua, ia, vi ia le li. Malo le whaftai fo i le sau no marama le sunga whawhenga, ia le aile italia la usi. Oi, ia. Ke ua e alu, ai tutu lo e leo leo. Ia, la sunga whawhenga inga na umalanga mai le aso tofi na te aneia o le tu malo fo se tasi o tu a fo e whaasino e whanau. Ia, o le ua leo na o mai, ia, o me whawelawe wharehainga. Ia, na o mai fo i le vai aso tu i ona tua, ia, tau no i sa moe na sto na ia sana 𝚟𝚑𝚡. Ia, ai aso tofi to malanga mai, ia, ono o whawelawe lava, ia, e telefoi ni stanga te whapeo,
toi ngā lotu nei le toi manatu ni ainga. Ia e le ai o toi ngā lotu nei tātou lotu whaarutanga. Si le nā lofo i ainga. Te roa ese ia tautununga nei whapena fōrele a olo i le li o le toi manatu ni ainga le ai. O le tangata malona whasino manga. Peo whea lava tau te o i ai le tana le lei. E tau te i lava o tātou ainga le mele. O te sau lava o si osi ainga ia wā nofo fo i whanau. Ia ona o tātou e siri nā lofa mai tala tuspai. Aune e anu tangata lo ainga. Ia e tawala nā lofa le ainga. Ia peo lana leo o le whaftai fo i le tau tunu lau sunga mai ku whatanga. Ita ita ta te solsolia mai tau tunu maruru le fo i vai tau sa. Malo, whaftai la sunga whawhenga inga. Ia whea whafunga mai se le alofa i lona ainga ma ele o te manatu fo i lona ainga. Ia leo ngā fo i leo nei pulkalame whamanatu ia te ole. Ia tautua nā ma o e lau ainga. O se wanoa le lei fo e taita i e whaotanga. E ua te alulo ia Iesu tia i lau ainga. Ia, sa ole le. Ia e le i se e tātou pulkalame ni vaenga le fiafi. Le si vaenga tā ua leo tātou e fifia lava lau pulkalame whamanatu. Ma whamanino pe lau whafunga sa moa le misiona nei o unanga. Ne ia tā lai pea le tala lei o le malo le tua i tu ingo lalangi. Whaaso o tangata uma swafo le tol tama le alo ma le ngampa ia. Ia ma tātou pu leo tātou sio manga i le mana o le ngampa ia. I tātou misiona na tā lai whaaso o pu lea. Preach the gospel to the unsaved, disciple people, and govern the society or our environment with the power of the Holy Spirit. Wa le ua, ia te tātou le mana. Nei te whapea o elo ia te oise mana. Ia le ua whamanatu o te lau pulkalame. O lewa ona avatu ia te oile mana. Ia Iesu Keriso. I ka ngola oe ti kou le mena. Ia ona matala mai lo lea e te whaongaina. Ia e manu malo ia nganga mo le fina ngalo le li. Ia tātou misiona la. Mo le atu whaaftai tele i le sunga le whaafenga inga nei. Ia ona manatu mai fo i tātou misiona. Tele taime le maua se wanoi lunga o tātou o nanga. Ia ai o loo whaongaina pia tātou series o loo anga i mai sā noa. Ia awale tātou ngālu e ai ai le sisi me sili un whaaftai. E le o mawai le au le leo ne whaiwhi au. Le oa tau ma le sunga le whawhenga inga ia vi ia le tu o loo maua lunga pia lana whaamalolonga i lana au auna. Wana whaamanuianga ia ai sili lona oli le li. Whaftai fo i te leis teimi sa tufam whaasoa. Ia mai se fo i o le soso ni mai au man ngā luenga o ngā lulue. Whaftai lau sunga whawhenga inga. Ta tonu lea fiafi ia. Naua e sila i whenunga o tātou comment section o loo whaautala toi nei whaatatanuanga o le whaamalolonga le tua a whai eisau sili ia o loo avanolunga o tātou comment ia pe te anga i mai fo tātou numero o tātou officer a eisau sili ia nei taimi ia o lātu i nātu le lau auna le tua ia o uia not whaitau tuspa ia ia ai to atu leo noa maulunga lana ona ia fa lau telefone ma fa tata noanga ni vai ngole fiaf ia ia le li ia Samoa ma se fora ai ngole tua mo so se tasi fo ia fa na ngolango fo i lau share le upo le tua vai a mai ki le vai ta ela vero ta vale o ele va ver share mon tutupu fave lave share tutupu me le o ma share wa to inga me poste tangate no va le share fune le anu lunga le share ai ma ne pe ani li wone lu pole tu fune tau le tangate share ina le upole tu amen ai fi tangate share fave lave mo me tutupu ia ai li wone ia lo ao share upole tu ma taka ina ia wainga Wai o launga luenga tā laina o le tele o le share i lunga o le penga te whailangi o kone tu. Telefoina na o le fionga le tu ai. So se tangata o lo mawhatia. O le awhiawhi nei le ama le nevanga o le aso. O te fia whisosoani e tu lamba se mea o ulangona mai le li. Taunu whasontu ai. Whasontu whatau whamalolonga. O te iloa ua tō tele tātou ua mana whamalolonga ua la unga foi o auna le atua e whalawalawa Iesu e malolo i tātou la unga tusina Isaia la unga a Peteru
whala vo Yesu malolo tatou. Tia ua telefo I mau o whaamalolo. Ai ai lava se fesile fia taula I se vai. Ono le nei le tu. Ai se ai va vena malolo istangata. Ai se antu ai na malolo istangata. Ai se ai le malolo wa istangata. Uma nei whaamalolo nei. Toi tu foi vala au mana mir whaamalolo. Toi alu foi lis foi fi au. Ia dat foi tala noa se au te mana mia lau whaamalolo. Sa whaamalolo au e pai mana fai ia ai Maria la uto e sau o le ase mene tupu I le vale peina o le vai liu le o le te fia faso tu ai ini nai minute e mai ele tu e tau te faso ai ia pe esa e alai ona foi le pe o le instant coffee le malo lo istan papa mo le instant coffee nga ku wako ko musa veu makala lo ia fa pena la istanta e va veio no mano lois au istanta e fe wa ina va ma uma ko fa malo lo e pe o tsinga mena o le ia ai o na tonu le la va tsu fa so ia la tu spaio no ma recolim tau po ono fi fa tawina fa sa moa ile fa upu le e lima ia Fai poe lima fa mole la sunga mai. Mariko ono Ia mariko ono fai poe lima. Ia ki. Ona le mawhaia le e ia ona whai o se wā venga I lea mea. Na o nai tangata mamai e to I titi, wa ia whae e ai ona lima, ma wha malo lo ina. Se fai tau fona mana fai poe ono fa mana. Ua ofo foi o ia ilo latou le wha atua. Ok. O I le la avatu se tala. Ona e tele I o mai e whamalolo kai whaafia whamalolo. Tai whaafia whamalolo. Ai I le I ai o Yesu le lalolangi. Sa ia whai ai se whale a onga. O le a o ina o tangata e whatatau I so se mea. O le ala utala no tau le ewi o whamalolo. Ona o Yesu. O ia o le atua. O ia foi o le tangata. Ai sa ia whaia ngā ruanga nei o whamalolo. O le tele o nisi nuku e a ngai a Yesu nuku tua o I nā vaitau. A ngai a Yesu o le makau ki o whamalolonga tupua. O istangata e ua o lau tangata I malai. Ia e whai tau ni tā upo e valo tu se mātai e o watu ngā solo tangata e lau watu tangata fu I whamalolonga. Wa moto afeta omi tangata whamalolonga. A matamata fo I le taimi na savale 12 fine puna toto fo I le so Yesu e pai ai. La fo I feta omi ani tangata. Ia la sau solo savale mai Yesu ai muri mai tangata ai vala au mai fo tau waso ia. So le feta omi tangata. Malo no ia telo tangata popula tau waso savavali pipili. Ua tele tangata urufia te moni whamalolo ina lato. Ai o mai Yesu I lona nu. Sau Yesu lona nu. O ina tonu ale e whanau mai ai e o mai le aso nei. O le whanau mai le mele o le mano lor to telo tangata. Ia, a tato vava ai nawa I taimi sa whanua I le larolangi Yesu. Ai sa le mawhai o na tupu. O le whasa mora au mai whapia. O na le mawhaia lea e ia. O na whai o se wavenga I lea mea. O le fesili. Ai se a. O Yesu po o le nu. O na e ei temi folele a po le arfa o ngā ina o ilo wafio. E le tu e lisi mea. Ai ai o tulo nu. E toe vava ai te ngata yaso ia pe i o kamikiki o makongu. Kamikiki o makongu. E maua lalo na tova ai ia te oi. O le nuula, le o tu ia Yesu. E tau whape nase la ngona o tangata nu. E le aia I le tala Yesu fo le. Pe e le mamalu se perfetta I lona nu. Le o atu Yesu. O le tala fie whata ua whapea. Ona le mawhaia le e ia, ona whaia o se wavenga I lea mea. Amen. A sau malesi laina I lalo. Na o nai tangata
to ai titi so ele mo faila na maule numero ai le to titi mo faina fa winga ne o to titi pe to fa pe to lima pe to se fulu awa afa malolo Yesu si mai lisi no e fia se lau mai malolo amen e fia se lau mai fai kau se lau mai malolo a sau Yesu na nai tangata mai e to I titi ala o fai tawina fa petania le fa pea and because of their unbelief Amen. he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people. Amen. Few sick people. Ora le fauinga ina le few. Ora le fauinga ina le to titi. E mawhai na aver to titi to lua. E mawhai na aver to titi to fa. E mawhai na aver to titi to se fulu. Ia. Pe afa pe fo i le average o tangata fia salau manolo ai o mai I le nu pe na to se fulu lima pe lu se fulu. Na to nga to titi. A le me sili on tau fai mai. Na o nai tangata to titi na fa e ye ona lima ma fa manolo ina. Amen. O le fesili la. Ai se ai manolo istangata. Ai se ai le manolo istangata. O no a mata tu le fa pe. Ine mo ko nito mata upu e se furu malelua. O lo ia inal fai upu le fa so fai mo tau le fai po valu. Fai po iva. O lo ia me lo fa le tau o le o lo ia manifestation le nga pa ia. O lo ia la inal me lo fa le tau o le me lo fa e fa malo lo ai ma. O le me lo fa malo lo ai ma. O le supernatural le tua. Amen. E supernatural. Ai ole rute ale no malo lore mai a fai ole fa malo longa o I le manifestation le ngang pa ia supernatural uma me na e ole me alo fa malo loi mai supernatural ole mela e ole upu le atua ole tangata le e tatau ona talitonu e supernatural fa malo longa e le o se fa malo longa a se fai fi au Amen. Ai mawhai le atua na whaongar whai whi au po waina. E tusa man fina ngalo le nganga pa ia inari matapuna sulua. E tuu iai e wha e ona lima wha mano loina. Ai ai le ki le e sau ia Yesu I. Ona o lo lato le wha atua tua. Amen. I le whai upa e ono. O lo tana no mai ia Yesu whapea. Uofo. I lo lato le wha atua tua. O le ofo mo Yesu o le matai o valu fai po se fu. Ofo Yesu I le whaatua tua o le taitai o tosela. Fai mai Yesu, fai mai tustal. O na ofo ele o ia ma whaape atu ye na muri mai. O te le loa lava ia Israel elu se whaatua tua whaape on te. Ua ofo Yesu I le whaatua tua o tangata ese. Ai le ofo se whaatoto se Israel lona wi o le whamtalanga Yesu wailoa uma Yesu le level whaatoto tangata Israel e le ai mas whaatoto e o lona maua lunga po longa standard I le whaatoto o te malole ona fo ila o le nei le tu na whai atu Yesu na tu sia matai o valu na whai Yesu le whai upo e fitu o le a o walu watu e whamalolo Amen. Ai fai mai te malo e le au ngana e ufale atu lo fale tau lava ina o mai sau fitalinga malo lo ela o ia a fai nei o tahuhu le whilo a Yesu uma masto ina le maritai to se la a la e po oi I le malai va le mange le ai le o le ale vale po fela la ta o tole o na la ti nga le mai wa fa mai tala tu malo la o na le mo ti nga supo fa mai Yesu fa po fitu o la o what fa malo lo ai fa mai lo ta tu malo le o nga na o ma sa kala fu le tu sa lo fa tu te tu sila e feta lai mai ya wa la varanga Amen. por to inga tala la na o le na mo tu I manuia le lo tu o fo Yesu ma fo o fo Yesu e lo se Israel lu tu malo a o tangata I murmur mai o le to o tele le au Israel e le murmur mai fa mero tale Yesu o tele I loa ia Israel e lu se fa tua e fa pea ona tele te lo o e samo o to nga mele o le mana mia tangata ma
O toi ngā mea fo leo le te tau ona mana o mia tangata si mai. Te lole au si mai te minei. Na o loi mata malingi ai le fatu tua. Na o feta ngisi. E le malo lo se mai lau tangi. Ai malo lo le mai na wai fatu tua. O le fa malo longa supernatural. O le upo le tua supernatural. E mana o mia le tangata e ioi le upu. Ma fatu tua le upu. E le isi tu spa ia temio Yesu. A o le upu na mamuru ma le fofonga Yesu. Na iyo ia ine taita to se la mai Yesu la ruatu fa malo mai taita to se la a e feta lai mai o le upuna i fa pe a to o tau lava ina o mai sau feta lai ua malia taita i to se la tu sa pele al ruatu Yesu i lona fa ai a o mai sana feta lenga wa lava le na e malo lo ela na o ngala na wo fo Yesu o le ofo Yesu i o folonga ngua le ma se kariko wa sa o ala tala Yesu le nga fai le ai ma se fa person fa tu o le fesili ai se ai malo loisi ai se ai le malo loisi na inga o le tu mo sostanga ta ma ile asoni o le tu ile fa ilonga tangata amen ai fa ilonga fa tu amen e alofa Yesu i tangata uma e tu tusalo na alofa tangata uma e le failonga ina se e ia se tas i le alofa tu tusalo na alofa le mativa tusalo na alofa le mauoa tusalo na alofa tangata miotonu tusalo na alofa tangata ngasala e alofa Yesu awa o io le atua alofa a o le fatutua e failonga fatutua la Yesu failonga fatutua paua ia o e na fatutua na le to ai titi le na fa e ia i ona lima ma fa malo loina i lato a o le tala le fa mautu stala fa pia ona le ma faia le ia ona faia se va venga le me o le fesili wa vai Yesu wa ma vai lo na mano si anga wa le ia le mano si anga o le tu le sa fa non fina fu le ma faia ona fa malo lo stanga tape fa se va venga ai se ai malo lo le fia se lau tangata isi no ai latu lo no ai le fa se vale ai na ona tangata ma mai to ai titi le lope ona tangata na o ko ki afe o ki le va pe de se o ka ko wale fa e lo to limo Yesu malo o fe sin na le pauio tangata ma mai le no ele na le pauio ai o le fa upunga o le ma fa se vale na ona tangata to titi o le mafu anga paua na tangata te tonu le upu le wa lot o Yesu o io le upu wa io na to lot le upu paua ia tangata na fa malo ina ua tari tonu ma fa tu ina to o le ofo la Yesu le e fo fa pe Yesu o ke ofo le ngai ngu usole e la va ia kula to a wa le pongi sale no i me ala to tupu isi no la va e tu no ma ta utia le to tele tangata fa malo la no malo fata tu moenga ulufia te moni ta waso ta ia tu pipili o mai le anga sa mo ina to la malo sa ka kaula fa pele no va ai fa kula ka ko Yesu nga sa ulo i re kele le ai o tu i e ma fa fa se va ve ai na ona tangata to titi na fa e yo no lim o le tani la tasi le mafu anga tele al tuaino malo lo cancer tasi le mafu anga tele al tuaino malo lo o le leukemia tasi le mafu anga le on tuaino malo lo mai uma wa tuenga ngase naite ngase alan tuaino malo lo o lo le ioe i le upo le tu amen e mo faina lua mai lo wow e te tari tonu le tu lua lo wow te lo mele mana mia e te tonu o lo wanganga o lo wanganga e taun fatu tu lo wanganga i le upo le tu se a me wa le fa malo lo le tu ma ile anga o istanga ai le malo lo ma ile anga o istanga ai se a lai ona fa malo lo le tu le cancer o istanga ai le malo lo le cancer o istanga e fa ilonga tangata le tu ai se a le no fa malo lo le tu fatu ma o istanga a lai vai mama lava ia toto o istanga o inei le atunu nene o si ia lau le ta o tua soa ai olo ia inei se atari se fulu iwa tausanga wha mamalo no toto
Ai ole taimia na iyo ya ili upo le tua na online mai samo. Mano lolo. Ole mori mauola na aluatu ilona tina. E aluatu tamale e whamama. Ai whai e fōmai. Whai mai tana lomutua. E aluatu sia na tama e whamama. Ai whai e fōmai. Aua e te toe sau. Ua iairo whatu ngā fōku. Ai re tala tina. Se fulu wiva tau sanga whamama. Whai e le atua whatu ngā fōku. E eise me whaingatai le atua. Ese me whaingatai le atua. Au e mai mō mai foi o nae whai lau tai alisis. O ngai ke whamama. Lan me o whai le atua whatu ngā o lesi tangata ai le whai le atua whatu ngā o lesi. Lan me o fix ai le atua whatu ngā o lesi. Ai le fix whatu ngā o lesi. O winga se longa ai. O tangata te lelan tupe ave le atua on whatu a whai le ona whamano. E fua ino io ino le upo le atua. E o e tuspa ia. Tele tangata na wheta omi a Yesu. Ana le paua leo tangata na place longa trust ia Yesu. Na alfa fine leo se fulu lua tau sanga o mai puna toto. Se fulu lua tau sanga o mai puna toto. Ai na pa iloa. Ilo na loto atoa. Tu lo Yesu. Tu Yesu e tana Yesu na fai. Oi na pa ima. Tani et folo la uso. Ia o le wheta omi mai motu tanga. E li tana Yesu e sen mana ia whapea. Fai mai. E iai le na pai mai ua alu watu ai le mana. Amen. Whai mamonga la o whai wangalia whai mai. Ua la ngona la wa Yesu alu e se atu le mana sa ia te ia. Tātou ila au mama. E le ma whai an tātou upo na toa le mana o Yesu. E ma whai e le whato tua. O le ale me lea sairiti nā na to soa e se atu le pe ngā sila kua ile. Nga absorbo le mele sa mortina le mana sa ia Yesu. Le fa metala ala family. Wala ngona ia wa loi. Walu ese atu le mana sa ia te. Ayo le menga nga ku wa Yesu. Ai fa no tu Yesu pe se meru ese atu hole. Tu lo Yesu fa si. Wa pai mo. E que solo Yesu va pe. A mai e la uso. Io le feta o mi man mo tuta. A mai lo tala Yesu. E ia ile na pa mai ua lu watu le man. O le tali a petelu, e tau mai ai, pa i umar telu tangata. Wale iloa e skama pekelu, po inga pa ilanga o le feta omi motu tangata. Lona winga. O le tele lima i e pa. Ai e le tali Yesu, tele lau pa. Mai tali Yesu, e iai le na pa i mai. Ua lu watu le man. Tele lau pa, le se mana na. Tasi a tangata na pa. I release le man. O le alma fuang. Faith. Ala me lo ai fatu tu tinale. Ale na failan confess. Fai mailan confess. O le tala la ye fa pea. Na fa longo rotina ya Yesu fai lon tan va pea. A o pa tau lava tu pound of. Ai se o tau fine tu pound fu isu. Le lo le le tinale ang o le moto tangata leo. E le iso na va no la tu ai fa ta lo fa mo to tu ni me fai san tan. A le wo fai ia le me mau lo na lima. Right. A o pai tau lava tu paano ofu. Tu sala. O le na whai tau tinonga tina whatai tainga. Na whai tau tinonga tinai o tahuhu. Kuro lunga savale a kwalki ngā savale a kua maua Yesu mangele. Te ilo le tala tina. O le wingo la whamutala. E tu tina e alu e sauni e pa. Wa alu malo na tali tonunga. Pa iloa manolo. Amen. Aisia. Wa iyo yai lo no loto, wa trust lo no loto, wa yai a tolo no loto nana. Iyo afunga, na o na pa ia tu Yesu. Ia eva ia tu Yesu, fa fine e fa mongole ma te mai pe wanga, te fine wa fefi. Ava ma Yesu, lo ua fa fine, ua e ola, I lou, fa tutu. Amen. I totono tuspa ia whenga fau, e luas furu maina ia ina fa mano lo, o le se furu lima maina, na mano lo I lo latu lama whātua tua. O le lima o cases na wha mano lo I le mea tau le faith le mea lofana sifuru lua tu se konito. O le gift of faith, o le special faith. Le iei le tamalona na I lunga o le vai o petesa. Ia na whai a Yesu e tu lai man. A o le tele o mai, o le whale a onga na mo tatu. Amen. Mai Yesu ua e ola I lou fatoto a lailo uma e o Yesura
o le mana na luatu e Yesu le maloloa. Te lo o le wheau le mori. Tātou uma ia mama. A ele whaatotua i le upo le atua. Ele release le mana. Amen. Na whaatotua tina lea. Pa i le upo le ola. Le upo le ua mau whaatasi matangata o Yesu o i o le ala o le upo moni ma le ola. Pa i lo tina lea. Ola lo i le upo. Whaatotua i le upo. O le ata leo tātou isa mea lenga ne ma le ma no ma. Ia vai le tina lea. Se fulu lua tau sanga puno toto. Afa mai Yesu. O lo whaatotua na ua e olai. E le whai mai Yesu. O lo umana na ua e olai. Amen. Te lo le mea la na i ona o whaatotala. E se manatu whapea fure. Samoai. Pe ia i nei e su la langi nei. Pe ia e su taftafolo whale male tau vai ai. Ai ale ai se tangata whaatotua. To e afe release le mana le. Amen. To e afe luatu le mana. Sa afe lua i fo i Yesu te mea tuspa ia. Feta o mel moto tangata. Ai ana le pa ia tina pono toto le release le mana. E le aluatu le mana. O le ata le tasi e tau ena mano lo. Amen. Cancer e le whaingatai le atua. Leukemia e le whaingatai le atua. Whatunga o kusa po o fia kausanga o e whamama e le whaingatai le atua. Wawa i tangata le nofo nei New Zealand. Se furu iwa tausanga. Ai whamama. Ai whai le atua whatunga fau. O tele whatunga a malo lo. Tele whatunga a malo lo. Ona o lea. E le whailonga tangata le atua. Whailonga whatotua. Vai. E ele ason whaila tala whapea. Tele tangata le lorotu. Ai mamai o mai tufa tu le upu. Whatotua le upu. Tu runga o umanolo. A lisi tangata o lewa whaolei. Ala ke sue fofoa. Le lo foi po e mai mo mai. O sa unkia ruaku sa moe. Se ipipisi aku ngi lau kongo mangi fufu singa ma. O se evi viskus pa ia. E te malo lo le upu. Amen. E te malo lo le upu. Vai le upu lea. Te malo lo le upu. Le ala e ta ua lo whatotu. O lo wanganga e taun whatotu. Amen. Lo wanganga. Whai mai Yesu le au so. Whai mai le au so le ta ua le mare ko sutas. Mai le au so. Yesu le mati le na itu ia. Ia. Wape. Ia le. A whai mai Yesu whaatotua i le atua. Have faith in God. Amen. O le si whaopunga mai. Have God kind of faith. Have the God kind of faith. Longo ia te tātou whatotua leo le atua. Ia e matua ia te oil whatotua leo. O lo re tana la Yesu foi mai. Tana Yesu. Vele maunga nare. Ai whaatoa le maunga e alu mane le masa sana te whatotua. E alu wane maunga. Alu wane maunga. O le upuna i Yesu foi mai. Ai se fai atu le nei maunga fai polusu ma tolo ma rekosutas. Ai se fai atu le nei maunga i nasi tia ia oi malafoina sami ma le masasalo pe tai e whaatotua ia. E ila le lenganga e whapea mai. E tau nuu lava le mea na ia whai atu ai. O na whaia lea mo ia o le mea na te whai atu ai. Telo. Mo koinga i ode atu e whai se mea. O nga e kere i whai aku ai. E te lei tautala. Alleluia. O le whatotua, o le se lua le unu. O le whatotua speak out. Nā ngolo wanganga e whatotua. O le whea vahengo tangata e whatotua. O lo wanganga. Amen. E whatotua lo wanganga speak out nei whafo. Tautala mai whafo. Release mai whafo whatotua. Whatotua le ngango tina. Mai tina a o pai. Tau lava tupano. Lan meno fai. Leo speak out le whatotua tina. They will release my whatotua tina. Pai loa. Koso mai el whatotua na le mana o Yesu. Amen. E o mai kemi ngei same equation na. Pe tau te lewa aia le atua le tino. Pe o laia fio le atua le langi. Laia lala Yesu le automatau. Pe lewa aia o tato mata le nganga pa ia. Ai e tala noa ilo whatotua. E release ale ma. Ia le li. Fai meo. Pai la lesi fale a onga le Yesu. Le mare ko iva. Amen. Mare ko iva. Fa mole ala sunga mai se e fi fai ta wina mal fai po lua male lua tolu male kom ta po iva. Amen. Lua suma lua ua lafo so foi o ia te i lafi. A toa male vai ina ia whano ai o ia. Ai peitai ai se mea e te mawhaia. Ia e alofa mai a te i mātou
mai e fesoasoani mai a te i mātou. Amen. Ona whetalai atu leo Iesu ia te ia, a whai ua e mawhaia ona whātuatua, e mawhaia mea umalava i le whaatuatua. Amen. A whaafonga mai tātou ia mamai. Ngā alu, lela ukanga whamakara fore le pese whangongo. Ngā alu tamale avelona tali i ilona auso, ele manolo. Saulola i ele i mawhaia auso na whamanolo. Saulola leo tama avelona tali i a Iesu. Ala kolo leo tama lofa Iesu. Iesu, o se okari i le o sau ave au kamala ele manolo. Beva pesu, oi okam, au kama kingu le linga ku maingat. O fiwa ku a le lawo sa. Ai se mea e te mawhaia, le nai whafonga mai whaita o tu sunga whawhenga inga le upuna. Ai se mea e te mawhaia, ai sea, langa ele mawhaia le sea wari. Ele mawhaia le sea wari. A le lawo sa uloma le, la lae sa uloma to ina whailo. Ai se mea e te mawhaia. Ia e alofa mai a te mato. Mai e soso ni mai a te mato. Ko kiki afu mai ka malo, ai se mea e te mawhaia. Ia e alofa mai a te mato. Ma soso ni mai a te mato. Langa wale mawhaia au ka mai e. E nau kama whai awa ngane kuma, nau kama makua ngā pete. E nei mawhaia. Ai se mea e te mawhaia. Lea lai mawhau te malo. O Iesu reo la to whawsangai. Ai e mawhau. Na al whai yak tua na tana lea. Wha apea mai no Iesu, mai na ya, mai. Ia, tuni lo mane ma. Ai le ai. Na latu te malo whai a Iesu. Iesu, ai se mea te mawhaia. O lo ua tari a oso mai pa ure afi. A oso mai pa ure vai. Ai se mea te mawhaia. A lofa mai. Ma fe soa soane mai. Ia, la mawhau te malo. E whai mai nge Iesu a wako. A whai mai Iesu. O inana whai a Iesu whane a onga lea. Lana mata o pune. E le ngata ina o nā ao ngā marito ina. E ao ngā mo tātou taimine. Whai mai leo Iesu. Ea, e mwhaina e whatoto. Wal wha opunga nai tusi mai whai mai. A whai ua e mawhaia o na whatoto. O le whapeo tānia lo iai nisi version whai mai. If you are able. Kusala aka kalangoa. Sala o whai mai Iesu. Ea, e mwhaina e whatoto. Mai Iesu, a mawhaina e whatoto. E mawhaia mea umala. I le. Amen. Ele foi mai Iesu, e mawhaia mea umalawa lango o au Iesu, mai lo kari lango au Iesu. Le ai, mai Iesu, a whai e mawhaina e whatotua. E mawhaia mea umalawa i le e whatotua. Longa winga kala Iesu, ko kike mai Iesu, tama, a mawhaina e whatotua. Ai, a e whaita wina whai polu sufa. La fe me kamalo, wakangi is kamalo. Wakangi. Usa langa la kumolonga ma fa fore le fa penga le wakwa apa ma Yesu fa manolo. Al wakwa fa Yesu langa onga. Ma Yesu a ma faina fa tutu e ma faia me umala i le fa tutu. Fa longo tu no te malo sangwanga le Yesu. Fa pero ai ai. A ma faina ha fa tutu. Manolo. Amen. Ia ngala fa mau tu stala fa mai. Ona alanga lo le o te malo tama maritangi. Amen. E lo pe fa pe kamalo. Yesu o fa toto. Wala fa mai alanga maritang. Ia nganga alanga o le tamalo maritangi fa mai na tala leali ie ua o fa toto. Ia e fe so soani i lo ule fa toto. Kasila le me wa fo pe ke mo au so ka fa ile me. Ai o mo le ma fo ko inga le fa toto. Ia nga fai mai a fa pena tamalo. Ia malo lo le tali. Ole patena nga ya no ka ko. Ka ko ia mamai. Ne e fa apea ai te sa mo lo mai fa apea. Ia o pasta ai. Pasta ai. Ole o kako fana onga le mai Yesu. Ama fana fatu. Tele mai vatu o fa manolo. Ola ofisiri le fa ye. Ja, e me fana fatu tu. Wa ke kako fana onga le Yesu. E fana fatu tu. Wa tele mai. La wa ko ngi ma fa sanga. La wa ma fa fa. Ai, lo kenyarka, lo kenyarka. A o kango lo a o ha o tanga tama fa matala le ai. O ha o martanga tale mai. E ku kusa le le. Tātou tangata soifua na whaia le atua. Ai ole e se sengo tātou, o tātou whātou tu. Mo kaorora ia lea tufare upu. Ole upu lea, e whaafana wina lo whātou tua.
mai le tala tuspa ia o le whātua sau le whaalongo o le whaalongo i le awhionga le atua whaalongo i le mea le whai mai i le atua na e masa ni tātou faith comes by hearing hearing by what God says i le upo le atua by the word of God longa wingala a e whaanongo longo mai i le awhionga le atua le ua pamu a kuro loko inga i e whaatupu lo whaatutua le upo le atua le langa whai e sura onga kumaro le whai mai leo me su e mwhai ngai whakoko mas ko e mwhai ngai whakoko kangi asko inga ma mwhai mai whaatutua malolo na tani ele o sea onga le leina mo tatu la meu malolo isi ale malolo isi malolo ina wa whaatutua i le upu ale atua. Po le kensa ua e manato whaingata, po o whatunga ua e manato whaingata, po o lo whatu ua e manato whaingata, te lo oe le tala lai sau le luka mtapu mua mo whai po tausu marifitu. Whai mai le tala na, e wha apere wha sa mola iai, a wā e le ai lava se mea tasi e le mawhaia e le atua. Alleluia. Si? Le se mea tasi, whaku e mawhaia le atua nga fixilo whaku. Mama e vai le atua nga fixilo mama o le whatungao e vai le atua nga fixilo whakungao po ngā iwi le anga o ato i ngā mea umalava aisia o le la ufai atua le hata lea Amen. a le anga lau kāwale ke le avese palama aisia wanga mo meo ke luma me whai paipai mau al palama ai ke avea in ingsingia wai mau wai mea whai ngā ruanga tatau mai loa ingsingia nga wakwa kaungi singia scan o ka vale ka ume mar patna leang failo ele mfainga leanga lo ka vale aver palama pe aver ka muka Amen. wa ke la kunga o sa malama ka nga fao mo e ka ai aveling singia fa pe nga uma ka ko nga create le tua ka ke le avea ka ko mai se fai pele ka ke le avea in fofofa ka ula hiku ka ke le avea in fa malo longa ngar ko munga fa ngupo ai kau ke avea i le na whaia i tātou. E awala i whapewhea, whatuatua. Amen. Mai Yesu, ai se whai atu i lene i maunga. Samo ai, o na se maunga rua whenga i mau. Ea, o le kua ki ngā, o le ngungu, o i ngai mai ngungu. Ngungu pisupo, ngungu whasipua, ngungu le ki munga. Toto maualunga, suka. O ako i ngā mai e se senga ke la vea. O le upo le atua. Upo le atua. Ai whai tau sala mo se lau mal fitu, whai upa lua sifuru, whai mai, ua awi na atu lana fionga, ma wha malo lo ia te i lato, ma la vea i tangata i lo lato ma laia. Wa, e la vea i o le upo. Aka leo ka vika maa lie ia. E a mio fwori le wha komi ko inga wana, e ko lo uma. Ana ia tu sila sala mo se lau mal tau. Fai upu lea mo e lua ma le tau, fai mai fai upu e lua, lo ua ngā ngai, ia e whaamanu watu ia iova, aua fwoi ne ngalo se mea tasi o ana mea nof, ai sa fwoi po koru fai mai, o le na te whaamangalo ina aua mi o le anga umalawa, o le na te whaamalo ina o mai ato. Amen. E iro le leia tā vita o le atua whaamalo lo mai, mai uma, a whai ai whaamanga ke mauai, e whaamalolo uma le atua. E le mwhai whaamalolo le atua lo maisena ai ku wali mai whakunga o se whaamalolo sisi asu. Le ai whaamalolo o le na te whaamalolo ina o tātou mai atoa uma. Whata oto mata upo e whaafoi po e lusu ma le lua. O le awhionga le atua o le vaina au. O le a maua e maua tangata e maua ia le ola. To e malolo ai lo na tino ato. So e te malolo lai upo le tua. E ala i le tatala mai o lo wanganga. Fa atua tua i le upo le tua. Langa le upo le tua le fuala au. God's word is a medicine. E malolo ai le tangata. Na o wo mua mai nei. Sa faila umori mau i lo watari ma meo ma mai ese na umawai. Le wo utoi sau. Le wo fa so atu ia te oile a wala fa malo longa ai se ai malo lo istangata ai le malo lo isa o se fo tangata e fa malo lo atu ai e fa atu ta tano fa mai wa o mo me no kalo ia le wa mali wa sma ko inga ka kalo le linia e le ai
o leo tatou maua o le tali o le mea na o lou le whatuatua fai mai tala Yesu a mawhaina e whatuatua e mawhaia mea uma o a mea uma o mai o le tino o le whane ke fia ngofo ai fai o ngaso o so whane whatuatua langa o mea uma e la vea i lalo le li o le whatuatua o le arko inga lalmana onga nei tono lo ainga fia maua se lua tamaititi fia mau se lua whanau o a lava to inga ewu ese o lua ainga o naimana o mia have faith in God o ko inga maunga nga na kiru whengai lale maunga kiru whengai wa oi malau tolua wa oi malau whanau wa oi ma ises ma ingungu ma iponga iwi fiva rumatika leukemia dialysis o whakungao o le Parkinson o le si mai whaunga le wa e mai o keke vole le ngofo ai le malolo keke se ene ai se mere mwhai le atu na whai e le tala na e whai le atu o kene se suvalu whai po sufa whai mai le o le atu o le siunga li ina o le a whana ulatam ai aka luma kua whai mai luma le atua e iai ea se mea e whaingatā iaio a whaila e mai whaafonga mai hua mai pokalame ka ngā se e kari mai whesile le atua ngai ngā whesile le atua ngai kene se su whan whai su whawhai mai e iai ea se mea whaingatā le atua e se mea whaingatā iaio o le asaukari ka ngā oe tangata mai e tani mai e se mea whaingatā le atua a e sau no mai nei e le ai se mea whaingatā le atua o le tali nao ngasenga ki ngasenga o le tali nao maftianga nei te mafatianga le ato inga mea fai mai le atua e nei se me whengtai a ia arko inga le o se lau kausanga a iwa su kausanga lumakua a le maunga nei kausanga i le se la kap a le lau whakule atua whanau a fai mai sorry a koe whanga uni si lo makua fai mai lo ma le atua e i se me whengatai a kongo foi ke fia taule na tala le se me whengata a ngā e whengaka ngā e lava kiru hivi mar ngā mai vai o loua nganga e whaatuotua whaino whaatu whapea place your trust in the word amen au mairo whaatuotua ngā e ftuu i le upua le atua o le upua le atua supernatural e ui anga e vai mai ngā ongi ngā ngai lau pepa mangai vai kusi ai supernatural upua le atua supernatural Faamalologa le o se mea kau i le kingo e le o se mea physical le ai supernatural ai malo se lo physical part e o yo kokonga ngau leanga e o yo kingo ngau leanga le o ke karango akuranga o me whapenga ia tia unei ia le ua lenga malo si lau tana no ona iai evidence ma le mena au mai le atua o te whaia o te whaasoa le upo Faamalologa o le tali o visili na mea lenga malolo si ma ele malolo si ma o le tali whai mai Yesu a mawhaina e whatutu o visili ngai au ngā uma mo kako a mawhaina e whatutu wa iste ngata e alana o i taulasea o whakokua e kaulasea tangata lotu a tautua i le atua halu man malosi ka i fia afe tupe ave lotu ono o le atua ai a o mai lo mai o ku le atua ai o kaulase a me le tautile o le atua e uina leva ai o ia a lo sisi na mai o ia amen la sisi na mai ai fai taule Jeremia tapo mo fa suma lua la fai mai le atua I am ready to perform my word I am watching over my word to perform it la sa uni le atua so se taimi e faila na upu ai wa kuainga ngai o le atua faila na upu o ngai le o mai lo whatutuanga le upu ngā ki whakokua le upu le sika malo ala ko le sika malo e war ko whare mai a ngā ave la lo wakali o le whawhingela kasi al whonga o wakalia waila lo maros ia whakokua fo le ngā upu ave a wakua akiringa ma te loa so sta ngata e alu fōwhatau la etu alu tu se vidi la kongu le la kongu palangi wa vili e whakusia kako whai fōwhau whakau la etu le la utal noa tu uia na me o fōwhatau la etu ai sea foi le upune a au waku se whakau la etu e inosia e le atua mena inosia mai le atua auone i loia isa noa elu po o loo nuu se tangata i eise a itu wa valo a maua ka wai maa i a whioki ia le ai kere a whakau lai kone o koe ka wai a ngima ia ai o le ola i le lofu tu no le atua ana o le tua la tu ia na mea ai au mai i le atua samo ai le atu inga ngase ngase ngā te rofea
na to nga maunga na te no fenga ya mo trainer mano lo fa mai tala Yesu a ma faina e fatutu em faina fatutu Amen. a ofesa wol fatutu Hallelujah. saulo fa longo le upole Praise God. ona ale na me ol fatutu o lo fa lango lango o lo fa moi o lo mautinoa o le me le vai ele vai e tatou ne tua ai e mautinoa e fai ne tua me sili mo vai ya pe o sa fa sona e ne foi vai ngole o le auli mo foi tatou fa so la tu nga mai fa so e sta ta mai o e mai la tu nga mai fa so ya tau ne familia ne tua e tatou ai nga foi mo paanga o ai nai ma mai ia fa tu le upo ne tua nai lungo la se fere upo te malolo Amen. e te fa tu ia i upuna e vai atu ta tia mai upo pe foringa ne ola ai ola mai tala tu spaia the word of God is active, is alive and active. Amen. O lo ta tia le upu la sefe o lo ma fana i o te pa o le faitau o e faitau pe tono tava o lo la ina tono tava o lo fefete i la wala o pe pa e le faitau vai o le upu na le te vai e to ta tia mai pe le ola a e te fatu tu o lo iai ma i lo le e sa o ola e le o fai mai sa ola o lo fai mai o lo ola Amen. longa winga present continuous tense o lo ola e fatu lo fate ta inga nei a e va ai fo nei wai o lo fane wai moli a e te vai tu le wai le tise po a kaunge sulu extension le extension code fu le sulu palaka ki ke vai a kwa ka ke mai si me pe re ola pe ke vai a kwa le ola ke ra kwa ai e kango i koko kwa e loara i e power me fa penga le mele o le upo le tua Amen. a ka ke kia lau sefe ka ke kia lau ako pe fo ringa le ola ka ke kia pa u lalo ia kwa kango i le sa o le e pa u lalo mo ko pikia e te va ai atu mai si la tu pe fo ringa le ola le upo a e fa once ke fa tu lo ia i le upu le il forfolanga le tu langa o le tu na ia forfolaina me fa pe I am Jehovah, I am the Lord who heals you leo pa u mer forfolanga le tu tato fa tu le upuna le tono tu spa ia tato va ai le e pe folinga mai le a o le taimi la va te fa tu ia o ngai lo le ola le upu le tu o lo matuanga lu e le fatanga nga lu o lo matuanga lu o lo siri fo lo ma ai pero uma fata ma ai ona tu vai e o le bone marrow e o so ngo vi o ano mo sele o ala toto me uma e o yen mas anga upo tu me nga ki nga inga fo mai ka fai lisa fo ka ku ko ka maka TV ka fa aka me po ferme o re ke do e ka sia ku mo fa aka le tu ai mo wale le fa tu yai malo lo Hallelujah. ya Vai lupe o sa no pastor. ya Eu foi le loto male anga. o yo o le Vai le au ye ile me foi le na forma. ko sa watu alfa atal fa mai ia fai mai o lo le lei a to la ala ir ke mongi la fi mai ko kongo le ro ai a fa aka le tu par kamanga lo ko e kangi fa solo o lo wanganga fa o laina o lo langa fa mama o ma e malo lo langa wa umang folo le tu ke lo isala e lungo ese malo e kupito e de isi singa mai me de mai ai sia mo sa vali isala e lo molon te ton fa malo lo le tu vai fa e o se vai e se vai nga ma e se o funga ma e o se vai mai tala tu spaia e le i pala se vai o como ka o ki o le ko ngame ele i pala se of ia fa senga nge o pe fa pe masa vali mai o e ko piko i le fast food ka usanga e le lope o me foka usanga o sui fa fio se vai muri o mingai ai fast food ka usanga le pala se vai e fa fe ko puime Amen. fa fe ko fia ai lis perfect ka wa sulu solo ai le mari mangu le mari o le mari ki ka e mai le tu o le vasa o aver ki perfect kam pala ai le o sai le fenga tale vai le fenga tale tu on fa ngal mangu le fa fanga na o Amen. le fenga tale tu on na fa nga me uma le ise me fenga tale tu a wo o mengi ka ko nga kupula
a fa ku fa Faamalologa ma ka o ke ne tu ai o ave fa ka lai ko ye pele fa maka I fa pe makalo I ka mai ngai fima ma I ike ye ma fa masima mo ro fa le wa ele si pasta ele si fo fa ka lai kunga o kwals mo di mau me lai ngo kwale fo fa langu la ku fa langu pa ro masima ia ala ko lo asu solo pa lo masima lungo TV lungo fa ka ipu me uma o classes ese con fa asu e masima mal fa con un fa ka lai awang isolo esen me ele ai se ke mongi ko sa elo ma mai ar kanga ko lai nga o ko mo ai mo ko ile anga umai me umara ai nga wole anga fa malama wole anga TV wole anga o ngal wa ele uma me le samoa tato po kalamena neve a fa yo e mai ya la cho nga mai na te mai ai ya ole la fa ya to se tal lo sunga mai se me fisa no ya ai to to la sunga fa ya tatalo mo tato wa tu asi foi ni sei la to mana mia le tatalo le va no tato come section e mai lo mana onga ai to si foi la te tu fa mo le la pasta le mi le sa mo le pa ia va fine le nga pa ya le ne sa uno nga tango sa or fa fine tu paolo of e la le voto e mana ia te le tala ino le fionga le tu ai pe o te mana tu le me foi le te me e fa o le fa tau langa ma ia tafe fo le ulu tafe fo le awa tafe fo le off o le ala no foi tu paolo le fa au no wingo ele nga tai le pa el fa tu ai mala le fa finga le la mo foi fa uno ia nga ta voile le nga sa ngo isto ina le nga avelonate io solo mo koi kangi alanga matangi ya ina wa tali ton pio se me ale koi fa tai fo ila sunga fa fe matango fiele tala ino ta ko mi va en ole fia pa ia pa motino pa ia pa motino le va pe ka kopa e kuia pora pa ia a o pa I o maloro o se tau tinonga fo na tau na e faia o e le ngase ia e fa pe ifo le aso ngei o ke maloro ia o le aso ngei o ke maloro amen le aso ngei ma ke ai mal mai le aso ngei e sui e ngo fanga le monga le anga so se maia la e piko e kurke mong amen e le o se mea mai le tu le mai o si foi tangata e lau te territorio mai ia wa o mai foi nei mai ia o na wa se si mai foi le tu nei a inga so le e le asi se kule tu ia o ingi mai o ia se kule tu ia o se kensa e asi se kule tu e tu o le ango fotunga le ia o na e tatala tangata fai to o le te moni o lo su e avano o le fai to o lo ta o toile ang sala o lo o wai mai lo na mana o ia tatou a tatou te pule o le sila tangata e alanga mai o over kausami wa ava vai ni le tangata tau sami me sumalia ta mafa me sumalia pe tau sami me lo lau ku ke bon va pe ia faia se kale lua mo la kolole ia e ko su o lista ngata la ingua vai ia ole lus funge kausam kalmo ingo pio le ke malos fai pe la pe de salamu e le aso porque Apolo é pouco e va ai mano que Apolo é vai attack ali mei no e ia ai ave ir upole tua so swani yo tinga so swani yo mai o ala voto inga ngase a fai ua e manatu wa le stong fitivan ma lang o un fai mai fo ma o le stong fitimo ai o le upole tua fai na utau ia fai mai le tua wa u fa mano ina o talana le tua le tonu I am the Lord who heals you le ele Jehovah Rapha o ia o le tua fa mano lo pe fai atu ala fo mai o se li poti o fa le tonu to e fio waso to e fio pasene o lo fatu to e fio pasene o fatu ngao le as to inga li poti o fai atu fa le mai au te popole fai ia I fa fetai o lo fa fetai mo to li poti siniade upole amen o polo misi uma mani poki uma mo forforanga uma le tu fa mai tala polo lo fa mo wina tu skonito wa uma onga se yes ye ne tu mo uma nga yo ye le tu ku so sis fa po wa confirm ne tu ana fola folanga uma
so o le whaamalologa la tasi le folfolanga ola le Amen. ya a e mai lau e saungi fofo oe saungi o ala moto inga ma ese se se le nei atua le matau tia so Amen. o ka wa aile angoango mai le anga o whaamalologa le atua ina ua whaatua tua le tangata Amen. ya whaamanuia tene mai le atua nei waango tatu waso Amen. ya whaamanuia foi le atua te to umo pa anga share upo le atua malo foi lo to tele malo whaamalosi ma whaftai foi lo to noa o lo tatu mafuta I pe lungo nei ala ata sunga whaatonu tai lau sunga whaatonu mo le no ya o le la whai tatu talo ya whai tatu talo tatu umai mai mo mai a whai o e mai po se sunu ainga nei mai ya e tu le whaatuatua whaatuatua whamai Yesu a mawhai na e whaatuatua e mawhaia mea malava I le a whai na whaatuatua o ele mai mo tango I le screen o lau TV po lau screen o lau telefoni pe whaaloa loa mai whai lo lima pe pai lo lima le mea na whane tono o lau tino a le lau whai atuatua ya ina suafo Yesu o te tautangia I le ola I lunga ia te I latou umalava o mamai I le aso le nei ma le nei vai tau ma le nei taimi o le aso I le suafa Yesu o te whaaleo ngā ina umainga luenga te moni tu ato mai wa mai ese o lo e sila mai ta malo o afia I lau whanau le mana suafa Yesu whaaleo ngā ina hai ni ngā luenga te moni tu o mai ia ni ngā luenga whataula hitu ni te ngata safo fo whataula hitu mai ese o le tino mai tu mai o lato uru se o e lofe o lato vai o lato system o lato totonga o ngā tino so ono lato wivi le suafa Yesu e whaamalo loa I lato I le mana lo suafa ala lau upu o whaatuatua ia I lato whaftai leo whaamalologa I lunga o lava tangata whaftai leo atua leo whaamalologa I lunga o lava tangata whaftai whaleo ngaina nganga o mai whaftai o se ia ese limo satani mai leo whanau whaatuatua whaftai ta ma o mai ese whaftai wa e whaamaloloina mai whaneo ngaina I le mana suafa Yesu o tautarangia I le ola tautarangia le ola I lunga ia te lato uma whaftai leo whaamanuia ia te lato whaftai tele ono Yesu amen ya Samoa o le la sangala le la fai o to angalo whaftai o le whaatuatua e iaila na ngangana o le ngangana whaatuatua o le whaftai mena ai fai tau foi tu se Paulo a Timoteo mai Timoteo ia o tou whaftai o tou ia mua me o lava on fai o taru talonga whaatonga ma whaafetai e le eistanga te wala au lea tua se me mana o se whafetai a le whaafetai e ta o tuai lea tua ua receive o ilo whatotua le whaamalolonga a fua e tu sesi se me ilo lima e te whaafetai le alfa ilonga na whaafetai ua e receivinga le mea lofa ua o le faith o le whatotua o lo whaafetai e ta o tuai lea tua ma receive it at to famalo tu sa ofa tu le tu faftai la wala famalo to anga la faftai to anga o telo lo faftai o le nga I mai fona o le nga I tuna famalo longa le tu inuma ya tu uma ia famano I tele le tu ya la sunga mai faftai tele mo lo no faftai fo tato wompa anga ni vai mo le aso ia tau ni famanuia o tou e lea tua mai ana tausi ante o tou whamamana mai na I owa no whonga lunga I ante o tou ma no whatu I ante o tou ia whasanga mai I owa no whonga I ante o tou tu natu I ante o tou nuia amen mo le tele atu le whaftai la sunga I le whawhiangainga mo le upfolfola le atua le nei vaenga le fiafi ia I lava le talitanunga ia e le oinei se muia ia le atua pulpule tele whaamanuia tele I lau sunga le whawhiangainga tamau aingainga pea I le oa ma le mana o le atua ia wale tatou taupu e pea na iai whaamalolonga le atua naua e whaafonga mai naua e sila mai mo mai Samoa o loo ia te oe whaamanuianga le atua e pe ona e si ai lo au e tango I lau telefoni o lau screen mai whaatuatua le nei aso ia alofa tele atu le au nanga nei sunga whai au me se foi o le polkalame
ia ai lava se mala onga topito ia fa ai lo mai lungo tato onanga ia ona avele ile au nga le tua ma ana au ia e tatalo mo o le vaenga le fiafi ai mole atu le fa tele la sunga le fa fianga inga ona le fa no ino lo time e tusa ma tato onanga fa wow ia le lava tato nunga e fianga lava ma fofuanga tono ainga me kalesia ia o ave lava fa mo le fina ngalo le melea after tele la sunga fa fianga inga la se aso ma stai me to taliwa to fo i so tato watu no me o lo punu no manga lulu ai ia o te talo au nanga nei mai se fo el tapo inga so tato watu no ia pui ele tu a le wia ia taita ia tu mal file mo fa inga blanga ia ile ainga o fatu tu lo fa muli mai ia mai se fo el fa tu o nei time ia patu pele nai minute ia la sunga fa fianga inga ia o lo fa anga moli po mai se fo le kali se pele ia inicio o wai mai lungo o pokalami ia mai se fo o se fa nau so te lua ia le ia fa tai mo lo no ia anga le leile tu ia te tato uma lava o fona ma o mai tato o nga niva ngole aso mo le fo lo fanga ile ainga le tu ala inga tu pu sa mo le kape kusumensi sa mo i no fale i mo fale lo new ia ma se fo fa mo mai o tina mo fa nau ia mo so au nanga lo fa tino ina inga lo nga le taimi ia mo fo lo fanga ile so mo te tai mtanga lo nga ni sin nei sunga lo sunga freti to la foa ma fa tu ala peka e mo so au ona malava o tino ke viso sa mo nei ia mini New Zealand nei e mo fo le afionga na apostolo sunga come ia male a inga i Purua ia Wellington ia mo so tato rompa anga o tato e ia tato lotu al malo le tu le ini lotu fa ia o le fo lawa fa fonga mai wo ma pa ia tato tangata na malo le tu malo le tupu ia a fo e ma wo ma ia alo fa tele tu mo oi ia malo fie le li o fa malo fo ma tu fa malo sta mai ia fia ia fa malo fie le li ia malo fie le ia tato ainga o le tua ainga tupu malo fie le li malo to tele malo sa ia tau tu pe ia le tau no malava ia o se talale ne vai ngole aso ma le loto fa maulalo le nganga o fa ftai tele ia le tua amen ia toi fa na tua tato malanga mole ai pa ia fa ungol nei tau sanga ia November ia ai se fofanga mo Israelu nei tau sanga fa so tai mai tato ofisa nei numero na o mana watu ia me se foi o tato ofisa fasalau ni ia pe ai se fofanga mo Israelu nei tau sanga le o fasu mon tupu ia la malanga la so feringa ia ai o tele leva no ia o lava o fafunga mai ia o lo se fofanga mo Israel ia fa so tai mai tato wo man tau sanga ia tato te moli mawina fa manu yanga le tua ia man tuan fo ilau te talo fa moi ina ia ile anga le leo le li tapenanga mafufonga uma ia ma se lava ia le au tai malanga ele fa ngo fie pe le la ave le nu ia ave nu fo fo ia ai mai atau nei lauto ona pasta mai ka pe fo le sunga ile fa fa ngainga taulangi ia keni ia matia lofa tele atu tau sa mole atu no pele tatu tu fila istamio iluma soifua mai emanuia Tafe o faingata ile lolo to
te whaamalosi moso se tasi alo e se mai le lalolani wanao Yesu e te maua ai o le file mu o ie mali e ai o lo mana o i mea lele i umalaga leo la tanga o ia o sa tuanganga Yesu Yesu au sao malefa nauna se ie avea ita e fai mau a befea e tala i lo fina ngalo ia le